Alright, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko meze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza. Ikaze makuru agezweho kuri uyu munsi turi kuwa mbere ni tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu muri umwaka wa 2026. Reka nizere ko mukomeje kugubwa neza. Abiriwe mu kazi reka nizere ko mwagize akazi keza, biriwe mu zindi gahunda namwe nizere ko mwagize gahunda nziza. Aya makuru twinjiyemo okura ya masaha rero araza kwitsa no kwibanda mu ngingo z'ingenzi zikurikira. Kugeza ubu ngubu Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze kongera kwibasira u Rwanda. Turaza kurebera hamwe ibi uko byagenze. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo guhiga bamaze iminsi batuka Perezida Tshisekedi. Aba bikaba bivuga yuko barimo guhigishwa uruhindo. Turababwira yuko ubu tuvugana Alliance Fleuve Congo mama 23 yongeye gukura abarwanyi bayo mu bice bya Uvira Wazalendo. Kugeza ubu abamaze guhita abakaba utuduce. Abo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo mama 23 barimo kwivanamo. Abanyamurenge bo mu bibokoboko muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje guhatirwa gushyigikira igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi. Tukiri muri aya makuru kandi uraza kunyemerera tuze no kugaruka kuri inkuru ikomeye cyane. Ndakubwira yuko muri aya makuru turaza kugaruka ku rubanza rwa mu generali witwa Yavu ushinjwa gukorana n'u Rwanda. Ese kugeza ubu abyifashe gute? Turahabirebera hamwe. Turaza kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi tuze kugaruka kuri ya ndege ya perezida. Iyi ndege ya perezida yongeye kuzamura uwundi mwuka. Turabirebera hamwe uko byifashe. Umurambo w'umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabonywe mu mazi yo muri Maroc. Uyu musirikare wa Amerika yishwe n'iki? Amerika kugeza ubu yanze ubusabe bwa Iran, bityo ibiciro bya petroli bihita bizamuka hirya no hino ku isi yose. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ngizo ingingo z'ingenzi tugiye kurebera hamwe muri aya makuru yo kuri uyu munsi. Reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Niba uri kumwe natwe hano muri aya makuru, nyemerera nongere ngusabe unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba aribwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV, unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Nitwa Umukada, namaze kubaha ikaze. Niba hari nawe ubigaragarize ko turi kumwe. Mu kanya turaza kureba ibitekerezo byanyu tubinyuzemo amaso, hanyuma ntago ndi butinde. Nge nitwa Umukada, ni ku Ibendera TV, ni munyemerere ibintu tubigenze gutya, hanyuma mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ibintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu, ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito, akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabaze n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi ishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko, avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, wa hepatite A na hepatite B. Hatanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Hatanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Hatanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango, agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi aho umuti. Ushobora kwibaza uti muganga ushobora gukura ubuzima bwawe kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere.
hamagara iyo nimero namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp, aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwa right. Hanyuma rero abajura barakuyogoje bakomaze ibintu urwaye uruhereko n'iki ntumbaze gusa ibi byose uyu muganga yabigezeho arabikemura ibintu abigahita bigenda neza. Nitwa Mukada nongeye kubaha ikaze. Niba wamaze kugera hano nyemerera unkorere like nicyo kiri bunyereke ko turi kumwe. Niba ari ubwa mbere ugeze ku Ibendera TV unkorere subscribe, ndabona abantu muri kugenda muduha ibitekerezo mu kanya turabinyuzamo amaso. Reka munyemerere duhite twanzikana aya makuru ku buryo burambuye. Ndayishimiye Evariste ni perezida w'u Burundi yongeye kwibasira u Rwanda, ibintu byongeye guhindura isura. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye gushinja u Rwanda kuba rufite imigambi mibi ku gihugu cye biciye mu bufasha, avuga ko u Rwanda ruha umutwe wa Red Tabara ndetse no guteza umutekano muke mu karere. Uyu mugabo yongeye gushotora u Rwanda ako ari mu kiganiro yakaye ikinyamakuru Jeune Afrique, ako yavuze ko u Burundi bugifata u Rwanda n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 nk'abateje ikibazo ku mutekano wabwo, nubwo umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 wamaze amezi 4 uvanye ingabo zawo mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hafi y'umupaka w'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati biracyari ikibazo gikomeye kuko u Rwanda rushyigikira rugaha intwaro kandi rugatoza Red Tabara. Iyo abasirikare b'u Rwanda na M23 begereye umupaka wacu baba bafatanyije n'uwo mutwe w'iterabwoba utera abaturage bacu. Ndayishimiye Evariste yakomeje avuga ko kuri we ingabo z'u Rwanda na M23 ari ikintu kimwe ndetse ko u Rwanda rufite imigambi mibi ku Burundi. Yongeyeho ko igihe cyose abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba M23 bazaba bari hafi y'umupaka w'u Burundi, igihugu cye kizakomeza kuba maso. Ndayishimiye yatangaje ibi mu gihe u Rwanda narwo rushinja igihugu cye gukorana n'umutwe wa FDLR ugambiriye kuruhungabanyiriza umutekano. Ingabo z'u Burundi FDNB zimaze igihe zifatanya n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC ndetse n'abarimo FDLR mu ntambara barwanamo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ndayishimiye ubwo yabazwaga kuri iyi mikoranire yahakanye ayo makuru, ariko amagambo ye agaragaramo kwivuguruza. Yavuze ko ingabo z'u Burundi zifite agace kazwi zikoreramo kandi ko zishobora kuvangwa n'iza FARDC kubera ko zidakoresha uburyo bumwe bw'imirwanire, mu gihe ku rundi ruhande yemeye ko ingabo ze zihabwa amabwiriza n'iza FARDC. Uyu mugabo yavuze ko yabwiye Perezida Tshisekedi gukora ibishoboka byose kugira ngo hatazagira ugira amakenga ku mikoranire ishobora kubahuza na FDLR. Yanavuze ko nta gihugu na kimwe mu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC gikwiye gushyigikira FDLR, ashimangira ko n'u Burundi bwite budashobora gufasha abagizi ba nabi batera u Rwanda. Nubwo yavuze ibyo, Ndayishimiye Evariste ntiyasobanuye uburyo ingabo z'u Burundi zifatanya n'iza FARDC ku rugamba, ariko ngo ntizigire aho zihurira n'umutwe wa FDLR usanzwe ufatanya n'igisirikare cya Congo mu mirwano gikanganyemo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Perezida w'u Burundi yavuze kandi ko igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano mu karere ari uko u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Burundi na Uganda bakwishyira hamwe mu kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu akaba yongeye nanone kwikoma cyangwa se gushotora u Rwanda mu magambo
akomeye kandi akarishye. Ibi rero bikaba byongeye guteza umwuka utari mwiza hagati y'uyu mugabo nubwo ku ruhande rw'u Rwanda abo nta kintu bari babitangaza, ariko perezida Neva w'u Burundi akaba amaze kongera gushotora no gusesereza u Rwanda. Reka nkubwire yuko dukomeje n'aya makuru twerekeze muri inkuru. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo guhiga bukware abamaze iminsi batuka perezida Tshisekedi Chirombo. Minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Guillaume Ngefa yasabye inzego zibifitiye ububasha gushakisha abamaze iminsi batuka baharabika cyangwa batera ubwoba perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bigaragara mu itangazo yashyizweho umukono kuri uyu munsi tariki 11 Gicurasi muri uyu mwaka. Uyu muyobozi yatangaje ko ibikorwa byibasira Tshisekedi byakorewe ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nyuma y'ikiganiro aherutse kugirana n'abanyamakuru bakorera i Kinshasa. Minisitiri Ngefa ashinja aba bantu barimo n'ababa mu mahanga kwiyitirira uburenganzira bw'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu gukora ibyaha bitesha agaciro ubuyobozi bw'igihugu kandi ngo byabangamiye imibanire y'abanyekongo. Yavuze ko agaciro n'icyubahiro by'umukuru w'igihugu nk'umurinzi w'itegeko nshinga n'ubumwe bw'igihugu n'inzego zacyo hagomba kurindwa n'amategeko, bityo ko abamaze iminsi bamwibasira bagomba gukurikiranwa. Minisitiri Ngefa yasabye ko hatangizwa bwangu ibikorwa byo gushakisha abantu bamaze iminsi bibasira Tshisekedi bifashishije imiyoboro y'ikoranabuhanga kandi ko abazamenyekana bazafungwa kabone niyo baba batuye mu mahanga. Ikiganiro Tshisekedi yagiranye n'abanyamakuru tariki 6 Gicurasi muri uyu mwaka kibanze ku ngingo zirimo gahunda yo gusuzuma no kuvugurura itegeko nshinga, umugambi wo kuyobora manda 3 n'intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Tshisekedi yaciye amarenga ko itegeko nshinga rizavugururwa kandi ko abanyekongo nibamusaba kuyobora amanda ya gatatu azabyemera. Aya magambo yamaganywe n'abatavuga rumwe nawe bamwibutsa ko atagomba kurenza amanda ebyiri zizarangira mu mwaka wa 2028. Uyu mukuru w'igihugu wari warabwiye abanyekongo ko azashoza intambara ku Rwanda mu gihe ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 yafata umujyi wa Goma. Yasabye imbabazi, yasobanura ko yari hawe amakuru atariyo, yibwira ko igisirikare cyabo gikomeye. Imbabazi Tshisekedi yasabye abanyekongo zatumye bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga batangira kumuteraho urwenya bibaza uko umukuru w'igihugu adashobora kumenya ubushobozi bw'igisirikare abereye umugaba w'ikirenga, bityo bamuhindura urwamenyo. Niko rero kuza abavuga yuko abamututse bagomba kubihanirwa no kubikurikiranwaho. Shiti bakunzi ba Ibendera TV iri munyemerere mbabwire yuko ibintu bikomeje guhindura isura, turimo dukubita tubangura. Na makuru ni menshi ariko nanjye ndifuza amakuru yuko tuyanyuramo yose uko yakabaye. Ni munyemerere twerekeze muri inkuru nayo ivuye muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi nkuru twari twayigarutseho kare ariko ni munyemerere n'ubu twongere tuyigarukeho. Ni inkuru ikomeye cyane, ibitekerezo byanyu mukomeze mu bitambutse mukanya ndaje tubinyuzemo amaso. Ubu tuvugana Alliance Fleuve Congo 23 yikomeje gukura abarwanyi bayo mu bice bya Uvira. Ahangaha rero abakimara kuhava abarwanyi ba Wazalendo bakaba bahise bahinjira ndetse bakaba barimo gukaba kugeza ubu tuvugana. Uyu munsi ni tariki 11, ejo hashize hari tariki 10 Gicurasi muri uyu mwaka. Kugeza ubu rero amakuru aravuga yuko ku mugoroba watambutse abarwanyi ba Alliance Fleuve
Fleuve Congo makumyabiri na gatatu batangiye kwivana mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi ni muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ubwa kabiri Alliance Fleuve Congo makumyabiri na gatatu ifashe iki cyemezo kuko icyaherukaga n'icyo gukura abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zaho muri Mutarama muri uyu mwaka wa 2026 aho bavuye berekeza mu bice byo mu majyaruguru birimo Sange Rubirizi Bwegera na Ruvungi. Alliance Fleuve Congo makumyabiri na gatatu yari yasabye umuryango mpuzamahanga igihe bivanaga mu mujyi wa Uvira bari basabye MONUSCO kohereza abarwanyi babo muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo bajye kuharindira umutekano. Abo basobanuraga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'abazarendo nibahasubira ubuzima bwa sivile buzasubira mu kaga na kangaratete uko n'ubundi byaje kurangira bigenze kubera yuko izi ndwanyi za MONUSCO nizigeze zishyira mu bikorwa ibyo Alliance Fleuve Congo makumyabiri na gatatu yari yasabye kubera ko izi ngabo zitabogamye zitoherejwe muri Uvira. Rero Alliance Fleuve Congo makumyabiri na gatatu ntiyagiye kure cyane y'umujyi wa Uvira, ariko Amerika yakomeje kuyishyiraho igitutu gikomeye cyane yisaba ko yasubira aho yahoze mbere yuko urugamba rwo mu kibaya cya Ruzizi rutangira. No kuvuga aho bari mu kuboza mu mwaka ushize 2025 byumvikana ko Amerika yasabaga ko Alliance Fleuve Congo makumyabiri na gatatu yasubiza abarwanyi bayo kure muri santere ya Kamanyora muri teritwari ya Rungu biha iri huriro ihurizo yo kubungabunga umutekano w'abaturage mu bice bafashe vuba babafataga nk'umucunguzi wabo. Amerika yasezeranyije Alliance Fleuve Congo makumyabiri na gatatu ko nisubira mu bice biri mu birometero 75 aribwo aho izava hazoherezwa ingabo zitagira uruhare zibogamiye kugira ngo zitagira aho zibogamiye kugira ngo zihagenzure mu bwisanzure, ariko icyizere cyaje kuba gike. Icyizere rero gike cyaje gushingira ku bice Alliance Fleuve Congo makumyabiri na gatatu yavuyemo abikongera kwadukamo umuriro, impfu zikongera kuba nyinshi, abaturage abakongera guhutazwa. Kugeza ubu rero Radio Maendeleo yikorera muri Kivu y'Amajyepfo yatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 11 Gicurasi muri uyu mwaka abarwanyi benshi ba Alliance Fleuve Congo makumyabiri na gatatu bagaragaye muri santere ya Ruvungi mu mihanda no mu bibuga by'imikino byaho kubera urugendo rw'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo makumyabiri na gatatu mu muhanda munini wa route nationale nimero 5 ndetse n'imirwano imaze iminsi ibera hafi yaho urujya n'uruza rwa civile ruhuza Uvira na Bukavu rwahagaze. Icyizere cyuko ibi bice bizoherezwamo ingabo zitagiraho zibogamiye ni gike. Ikiri gutekerezwa ku rundi ruhande nuko hakoherezwa abagenzuzi cyangwa abagenzura iyubahirizwa y'agahenge abo ku rwego rwa EGVM+ byitezwe ko bazakorana n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Amasezerano yo gutangiza ibikorwa bya EGVM+ yasinyiwe i Montreal mu Busuwisi muri Mata muri uyu mwaka wa 2026 ubwo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Alliance Fleuve Congo makumyabiri na gatatu bari mu biganiro by'amahoro, ariko kugeza ubu ibitero birakomeje mu burasirazuba bw'igihugu kandi nta abagenzura kubarenze ku gahenge barahangaha. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akabavuga yuko n'ubundi ngo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo makumyabiri na gatatu bakomeje kugenda bava mu bice bimwe bajya mu bindi, aho ibintu bikomeje guteza ubwoba mu baturage baherereye muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikindi wamenya nuko ubu tuvugana abarwanyi ba Wazarendo tayari bahise bakaba ibice byose Alliance Fleuve Congo makumyabiri na gatatu yamaze kuvamo. No kuvuga ko rero ibintu byongeye gufata indi sura yo ku rwego rwo hejuru. Abanyamure
b'abanyamurenge bo mu biboko ni muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje guhatirwa gushyigikira igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi. Batabikora ubuzima bwabo bukinjira mu kaga na kangaratete. Ndakubwira ko turi makuru hano ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada, niba wamaze kugera hano nyemera nongere nkwibutse unkorerera kuraza kuba ugeze neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano unkorere subscribe, araza kuba ugeze neza cyane. Umutwe wa twirwaneho urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaje ko abaturage b'abanyamurenge bo mu gace ka Biboko muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje gushyirwaho igitutu n'iterabwoba n'ubuyobozi bwa gisirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'u Burundi kugira ngo bashyigikire ibikorwa byabo ku gahato. Mu itangazo uyu mutwe wo twirwano washyize ahagaragara ni kuri uyu munsi tariki 11 Gicurasi muri uyu mwaka, bavuze ko hari abayobozi b'abaturage n'abandi bantu bafite ijambo muri aka gace bari guhatirwa gusinya inyandiko zateguwe mbere. Colonel Kamasa Ndakize Welcome uvugira uyu mutwe yagize ati amakuru yizewe dufitiye aragaragaza ko abayobozi b'abaturage n'abandi bantu bafite ijambo muri aka gace bari gushyirwaho igitutu n'inzego za gisirikare kugira ngo bashyire umukono ku nyandiko zabanje gutegurwa. Twirwanaho yavuze ko izo nyandiko zigamije kugaragaza ko abaturage babonye neza n'ingabo babanye neza n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi, nyamara babayeho mu bwoba no mu kaga gakomeye. Uyu mutwe kandi uvuga ko nyuma y'uruzinduko intumwa za leta ya Kongo zagiriye mu Biboko ku itariki 3 Mata muri uyu mwaka, abaturage bagaragaje ibibazo byabo birimo umutekano muke n'ibikorwa bavuga ko byakozwe n'ingabo za FARDC, iz'u Burundi, za FDNB ndetse n'imitwe ya Wazalendo batangiye guterwa ubwoba. Bavuze kandi ko kuri ubu Kinshasa na Gitega bari gutegura imyigaragambyo igamije kugaragaza ko abaturage babanye nabo neza ndetse ko igomba kugirwa itegeko. No kuvuga batangaje bati hari umugambi wo gukoresha imyigaragambyo yateguwe mbere mu rwego rwo kuyobya rubanda, aho abaturage bazaba bategetswe kuyitabira ku ngufu. Uyu mutwe wa twirwanaho washinje FARDC gukorana n'inzego z'igisirikare cya leta ya FARDC, cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, ibintu bikomeje gutera ubwoba abaturage, aho n'ubundi ngo harimo kugabwa ibitero byo ku butaka no gukoresha drone mu duce twa Biboko na Minembwe. Ibitero bikomeje kwibasira abaturage bagapfa kubwa karengane. Ni bitero twirwanaho ivuga ko bikomeje kongera imibabaro y'abasivile b'inzira karengane no gusenya icyizere mu bikorwa by'amahoro biri gukorwa. Twirwanaho yavuze ko abaturage b'abanyamurenge bo mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo bamaze imyaka bahura n'iterabwoba ryibasira abasivile ndetse n'ibitero abibasira birimo ubwicanyi, gusenya inzu zabo, gutwikirwa no kwamburwa amatungo. Twirwanaho rero ikanenga amahanga n'umuryango mpuzamahanga kuba bakomeje guceceka amaraso y'abaturage b'inzira karengane arimo kumeneka. Uyu mutwe twirwanaho wasabye ko hahagarikwa ibikorwa byo guhatira abaturage gukora cyangwa kuvuga ibyo batemera, hagahagarikwa ibitero byibasira abasivile ndetse hakemerwa ubutabazi bwihuse ku baturage bo muri Biboko, Minembwe no mu tundi duce bihana imbibi. Shiti bakunzi bacu ni munyemerere mbabwire ko dukomeje n'aya makuru rero twerekeje mu yindi ngingo. Wa mu generali witwa generali yavushinjwa gukorana n'u Rwanda byongeye kugaruka mu rukiko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rubanza rwa Lieutenant General Philemon Yavu imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa. Umugenzuzi mukuru wa FARDC ku itariki 7 Gicurasi yasabiye igifungo cya burundu
burundu uyu musirikare mukuru ukurikiranweho icyaha cy'ubugambanyi kubera gukekwaho gukorana n'ingabo z'u Rwanda mu gihe abamwunganira bemeza ko nta kimenyetso na kimwe gifatika cyamuhamya icyaha gihari. Intandaro y'uru rubanza ni ubutumwa bugufi bwitwa ko ngo bumaze imyaka 4 bwitiriwe umuntu wegereye mu generali w'umunyarwanda James Kabarebe. Icyakora General Peter Chirimwami wavuze ko yabonye ubu butumwa muri telefoni ya Philemon Yavu amaze umwaka urenga apfuye kandi nta bindi bimenyetso bifatika birashyirwa ahagaragara ngo bishyikirizwe urukiko. Mu rukiko abunganira Lieutenant General Philemon Yavu biyemeje gukora ibishoboka akarenganura umukiriya wabo kuri Maître Parfait Akanyanga ngo ibirego umukiriya we yaregwa bishingiye cyane ku gitekerezo cy'ubugambanyi aho gushingira ku bimenyetso bifatika. Kubwe nta mugambi mubisha cyangwa ibimenyetso bikenewe mu kwerekana ibyaha by'ubuhemu byagaragajwe mu rukiko. Muri urwo rwego kandi Maître Carlos Ngwapichi yabajije agira ati urubanza nshinjabyaha rutagira ibimenyetso rumaze iki? Uyu munyamategeko yasabye ko Lieutenant General Yavu yagirwa umwere burundu kubera ko nta bimenyetso bifatika cyane cyane ko n'inzego z'ubutasi zitashoboye gukurura SMS ngo bayigaragaze. Abaheraho rero abamushinja muri telefone z'abaregwa umaze imyaka irenga 4 afunzwe i Kinshasa akaba asabirwa kugirwa umwere akarekurwa. Kugeza ubu rero ibi bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane aho ubu bwunganizi bwa General Yavu bwashyize imbere amateka ye aho n'ubundi bavuga yuko akwiriye kurekurwa cyangwa se mu kimwe hakagaragazwa ibimenyetso by'ibyo arimo gushinjwa kugeza ubu. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere twerekeze muri ya nkuru y'indege. Rero ni indege irimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Iyi ndege ya perezida yongeye kuzamura umwuka utari mwiza mu baturage b'Ubujumbura mu Burundi. Kimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi kiyemeje kongera gufungura dosiye y'indege y'umukuru w'igihugu igiye kumara imyaka 10 yose yaraheze ku kibuga cy'indege cyo mu gihugu cy'u Burayi yarahapfiriye. Indege ya perezida w'u Burundi yo mu bwoko bwa Gulfstream 4 yaheze ku kibuga cy'indege i Madrid muri Espagne aho yagiye gukoreshwa, ariko bigaragara ko ifite ikibazo kitahita gikira kugeza ubu ikaba igiparitse ahangaha. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko yatekereje kugurisha iyi ndege y'umukuru w'igihugu kubera ko ngo imaze gusaza kandi ikaba ishobora kuba ikibazo gikomeye, ariko ngo yaje gutinya yuko abarundi bashobora kumwivugana. Yanahishuye ko yatekereje kugurisha indege y'umukuru w'igihugu mu byuma, no kuvuga ibyo bamwe bakunze kwita inyuma cyangwa se injyamani, ariko nabyo ngo aza kubitinya avuga ati abarundi batazandakarira cyangwa bakankarira. Ikinyamakuru RPA cyo mu Burundi kivuga ko indege ya perezida yamurikiwe abarundi mu mwaka wa 2016 imaze imyaka igiye kugera ku 10 iparitse ku kibuga cy'indege cya Cuatro Vientos i Madrid muri Espagne. Iki kinyamakuru cyaboneyeho gutangaza ko guhera kuri uyu wa mbere utaha Radio RPA izongera gufungura dosiye y'indege ya perezida kuva yagurwa mu mwaka wa 2014 kugeza uko imeze ubu ngubu muri Espagne.
unyuze ku kugera mu Burundi kwayo ndetse no kuva i Bujumbura mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2017 abarundi bamaze kugira uburakari bavuga ko iyi ndege imaze imyaka n'imyaka iparitse i Madrid muri Espagne ibi ngo ari igihombo ku baturage bakavuga ko iyi ndege yakabaye igurishwa bityo hagashakishwa ikindi cyakorwa cyangwa hagashakishwa niba haboneka yindi indege. Kugeza ubu rero abaturage bakaba bamaze kwinubira ibingibi ndetse bakaba batangiye gusakuza ku rwego rwo hejuru bavuga ko ibi babirambiwe. Bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere mbereke iyi ndege uko iparitse kugeza ubu ngubu ngira ngo murimo murayireba. Iyi ndege rero ikaba igiye kumara imyaka n'imyaka iparitse i Madrid muri Espagne. Kugeza ubu abaturage rero bakaba bamaze gusaba President Neva ko yagira icyo akora iyi ndege ikava ahangaha cyangwa se ikagurishwa yaba mu byuma yaba mu kibindi ariko ikava ahangaha abicyo akagira ikindi cyakorwa. Mu bibazo abiteganya kwibandaho harimo ngo ese harimo kwibazwa ngo ni kuki ni yihe mpamvu iyi ndege ikomeje kuba i Madrid, ese habuze iki mu by'ukuri, ninde muntu wavuzwe na General Neva wafatiriye ibyangombwa byayo kandi ni kubera iki byafatiriwe. Kugeza ubu rero ibi bikaba byongeye kuzamura umwuka utari mwiza muri iki gihugu cy'u Burundi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere mbabwire ko tuvuye muri iyi nkuru y'indege yamaze kuzamura uwundi mwuka mu gihugu cy'u Burundi, ni munyemerere mbabwire yuko ibintu byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu tuvugana umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaye yapfuye muri Maroc. Haravugwa ibintu byinshi, haravugwa yuko abasirikare b'abanyamerika aho bari bafite abanzi benshi cyane barimo kugenda babica umunsi ku munsi. Ibi ni bimwe mu bivugwa. Haravugwa ko uyu musirikare yaba yarashimuswe, haravugwa ibintu byinshi. Umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero wari waraburiwe irengero muri Maroc, wari warabuze ku itariki 2 Gicurasi muri uyu mwaka. Umurambo we waje kuboneka mu mazi. Ibintu bibabaje. Kuwa 2 Gicurasi muri uyu mwaka turimo nibwo umuyobozi w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biro byabo bikorera muri Afrika ni AFCOM batangaje ko hari abasirikare babiri babo baburiwe irengero mu myitozo itegurwa n'iki gisirikare ku bufatanye n'ibihugu byo muri Afrika izwi ku izina ya African Lion. Baburiwe irengero mu ishuri rya gisirikare rya Kadra riherereye mu mujyi wa Tanitani uherereye mu majyepfo ya Maroc. Igisirikare cya Maroc cyatangaje ko aba basirikare baburiwe irengero hafi y'umukingo uraho iryo shuri riherereye ndetse ko bakomeje kubikoraho iperereza. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko abanyamaroke bari gushaka aba basirikare ku itariki 9 Gicurasi muri uyu mwaka babonye ibice by'imibiri by'umwe muri bo. Ibi byabonywe mu ntera y'ikilometero 1.6 uvuye aho abasirikare baburiye. Uwabonetse ni First Lieutenant Kendrick Lamont Key Jean wayoboraga itsinda y'abasirikare bakoresha imbunda ziremereye. Ingabo za Amerika zatangaje ko umusirikare wa kabiri ataraboneka ariko ko ibikorwa byo kumushakisha bigikomeje. African Lion ni imyitozo ya gisirikare yo ku rwego rwo hejuru itegurwa na Amerika ku bufatanye n'ibindi bihugu byo muri Afrika. Iyi myitozo yitabirwa n'abasirikare benshi baturutse muri Amerika, ibihugu bibarizwa mu muryango w'ubutabarane wa NATO ndetse n'ibihugu byo muri Afrika.
iyi myitozo igamije kuzamura ubunyamwuga n'imikoranire mu bya gisirikare hagati y'izi ngabo ndetse no kwitegura ko igihe habayeho ikibazo mu bihugu bya Afurika cyangwa ahandi bishobora gukorana mu kubikemura. Africom igaragaza ko imyitozo ihambaye ibera muri Maroc kubera ko yitabirwa n'abasirikare barenga 5,000 baturutse mu bihugu 40. Rero ngo biri kugenda bituma habaho n'ubundi ko bamwe muri aba basirikare bagenda bahura n'ibibazo na cyane ko umubare wabo bari mwinshi cyane. Kugeza ubu rero ndagira ngo nkubwire yuko amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino biravuga yuko uyu musirikare yaba yarashimuswe, bikavuga yuko ngo ubwo n'ubundi bari ahangaha ngo imitwe yitwaje intwaro yaba yarabaguye gitumo igahita ibashimuta cyane yuko bivuga yuko ngo baburiye mu mukingo hafi yaho bari barimo gukorera iyi myitozo. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje gukomera, bamwe mu banyamerika bakaba bakomeje kugira ubwoba bukomeye bikanga ko hari ikintu byanze bikunze cyihishe inyuma y'ibi bikorwa bikomeje kugenda bibibasira, bakavuga yuko byanze bikunze hari ubutumwa burimo guhabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma yuko n'ubundi abantu hirya no hino ku isi nzima bakomeje kwinubira uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoje intambara kuri Irani, bikaba bikomeje guteza ikibazo gikomeye mu isi nzima. Ibi twagiye tubigarukaho, bamwe barinubira ko ibibazo by'umuhora Hormuz bikomeje guteza imbogamizi n'ibibazo bikomeye ku batuye isi bose. Reka unyemereye duhite tuninjira no muri iyi nkuru nkubwire ko Amerika yongeye kwanga ubusabe bwa Irani, bityo ibiciro bya peteroli bihita bitumbagira. Ntabwo nakubwira ngo byazamutse, ahubwo si ukuzamuka gusa, ahubwo byanatumbagiye. Imvugo ya bwana Donald Trump yo kugaragaza ko yamaganye ibisubizo bya Iran ku mushinga wo guhagarika intambara ubutegetsi bwe bwari bwoherereje Iran, yasubije ibintu irudubi. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byatumbagiye ku rwego rukomeye cyane ndetse bitera ubwoba bwinshi kubera impande zombi zanze kumvikana hagati ya Amerika na Iran. Kugeza ubu rero impande zombi zitana mu mitwe y'ubwato bwo muri Hormuz bukomeje kubura aho bunyuza ibintu, bityo bigatuma rero ibintu bikomeza kudogera. Mu gihe hari hashize iminsi mike abantu bategereje ko iyi ntambara imaze ibyumweru 10 ishobora guhagarara, abantu byibuze bakongera guhumeka, Iran yasubije Amerika ibintu biba ibindi, ibintu byakomeye. Ibisubizo Iran yatanze ku munsi w'ejo tariki 10 Gicurasi muri uyu mwaka ku busabe Amerika yari yayihaye byakoraga ku nguni zose, cyane cyane Libani aho Israel ihanganye na Hezbollah. Iran yasabye ko kandi kugira ngo yumvikane na Amerika, Washington ikwiye kubanza kwishyura ibyangijwe muri Iran ndetse ishinga agati no ku busugire bwayo ku nzira ya Hormuz. Tehran kandi yasabye Amerika ko igomba guhagarika imbogamizi zishyirwaho n'igisirikare cyayo kirwanira mu mazi, ikemeza ko itazongera gutera Iran ndetse igakuraho ibihano yafatiye Iran ku bijyanye no gucuruza ibikomoka kuri peteroli n'ibindi. Ibi bintu byabaye nk'isereri rero kubi Washington. Hashize amasaha make Trump yigira ahagaragara, nawe yigira hirengereye, aravuga amaze kuvuga kwe yamagana ubusabe bwa Iran, abikora abinyujije ku mbuga nkoranyambaga mu magambo make cyane, agira ati simbyemera, ntabwo mbyihanganira na busa.
nyuma y'iyi mvugo rero ndagira ngo nkubwire yuko ku isi hose ibintu byakomeye. mu kanya ndaje nkubwire akagunguru aka peteroli aho katumbagiye kakagera. nyuma Irani yavuze ko yizeraga ko ibyo yasabye ku guhagarika intambara bikwiriye, nk'uko umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga wayo Ismail Bangwei yabishimangiye. yagize ati ibyo dusaba birakwiye, gusaba guhagarika intambara, gukuraho ibyo gukumira ubwato bwacu, kurekura imitungo ya Iran yafatiriwe mu buryo butanoze kubera igitutu Amerika yari iriho, gushaka inzira itekanye binyuze muri Hormuz no kwimakaza umutekano mu karere no muri Libani ni ubusabe bwa Iran kandi bukwiriye kubahirizwa kandi bukwimakazwa kugira ngo umutekano ubeho mu karere. uku kutumvikana rero kwatumye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bizamuka, si ukuzamuka ahubwo byatumbagiye, bitumbagiraho 4%. aho ni kuri uyu munsi tariki 11 Gicurasi muri uyu mwaka, aho byageze ku 105.50 y'idolari ya Amerika. kuva Iran yafunga inzira ya Hormuz, ibiciro bya essence byagiye bitumbagira umunsi ku munsi, bikagabanyuka bijyanye nuko umwuka wabaga umeze hagati ya Amerika na Iran, bikongera kandi kuzamuka bitewe nuko umwuka umeze. kugeza ubu ndakubwira ko uyu munsi wonyine, kuva kuri uyu munsi tariki 11 Gicurasi muri uyu mwaka, akagunguru ka peteroli kazamutseho 4%. nawe ubyumve n'umubare munini cyane. ndagira ngo nkubwire rero ko ibintu byongeye kuzamba. reka nguhe urugero. iyo bemeranyaga ku ngingo ziganisha ku kumvikana, byaragabanukaga, abatakumvikana bikongera bigatumbagira. nk'ubu ku itariki 30 Mata muri uyu mwaka, igiciro cy'akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli cyazamutseho 7% kigera ku 126 y'idolari ya Amerika. biba ubwa mbere bibayeho kuva mu mwaka wa 2022 ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga. ku itariki 6 Gicurasi muri uyu mwaka, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byarahananutse bitewe n'amakuru y'uko Amerika na Iran byari bigiye kugirana amasezerano yo guhagarika intambara yari imaze amezi 2 arenga. akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije kari kageze kuri 97, ni ukuvuga amadolari 97, kavuye ku madolari 108 kariho mu gitondo cyo kuri uwo munsi. ibintu rero bikaba byongeye kuzamba no gukomera. kugeza ubu unyemerere nkubwire yuko uko ibintu bikomera hagati ya Amerika na Iran, niko ibintu bigenda biba byiza cyane ku Burusiya, kubera ko mu gihe peteroli yo muri Iran itarimo gucuruzwa neza, Abarusiya bo barimo gucuruza, ahubwo si gucuruza, barimo kuyora, kubera yuko bo ikibazo cya peteroli nta kibazo bafite. hanyuma rero barimo gucuruza neza cyane. ibi rero bamwe mu basesenguzi bakabiheraho bavuga yuko ari na bimwe mu bintu birimo gutuma iyi ntambara itarangira. bakabihera ku kirero. biravugwa yuko mu marido y'iyi ntambara harimo Abarusiya ku buryo bukomeye cyane. Abarusiya ngo bari kunyura ku ruhande bagatanga ibikoresho kuri Iran kugira ngo ikomeze kurwana, ndetse n'Abashinwa bakanyura ku ruhande bagatanga ibikoresho kuri abanya Iran kugira ngo bakomeze guhangana na Amerika, bityo Uburusiya bukomeze kwicururiza peteroli, Abashinwa bakomeze kwiha icyubahiro ku ruhando rw'amahanga, mu gihe Amerika yo yihugiye mu ntambara abandi bicururize. ibi rero nibyo birimo gutuma iyi ntambara ikomera cyane. biravugwa yuko hari n'intwaro Iran yaba yamaze kwizezwa kugira ngo iby'imishyikirano igende izanamo amananiza, bityo urugamba barambike ku rugamba, ubundi barwane, ubundi Uburusiya butanga intwaro, ubundi Amerika na Iran bahangane, bityo Ubushinwa nabwo butanga intwaro kuri Iran, abandi bagiye mu mirwano, abandi bibereye mu by'ubucuruzi. ni ibintu rero
bikomeje gutuma impande zombi zikomeje kugenda zihura n'ibibazo, ariko ikibazo gikomeye cyane nuko abatuye isi yose aribo bakomeje kugenda babihomberamo, nibo bakomeje kugenda babigiriramo ingaruka. Ni ibintu rero bikomeye cyane. Hanyuma nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero mudukurikiye, munyemerere rero twerekeze ku musozo w'aya makuru. Hanyuma reka ndebe niba hari ibitekerezo byanyu mwaduhaye kugira ngo tubihe agaciro, tubinyuzemo amaso. Murabizi ibitekerezo byanyu biba ari ingenzi. Ni Nyamibwa no ku Ibendera TV. Reka duhere kuri iki gitekerezo. Uyu yitwa nde? Reka ndebe neza. Yitwa nde? Yitwa Uzarazifose. Agira ati tuguteze yombi, mwakoze cyane. Yitwa Ntakirutimana Joseph. Uburundi buzibeshye tuzarasa, twe turi inkotanyi, ibyatubayeho turabizi mu 1994. Ubwo rero agira ati Burundi buzibeshye. Aha, igitekerezo cyawe twakibonye kandi wakoze. Witwa Tarsisi agira ati 5 kwa 5 kabisa, wakoze cyane kudukurikira 5 kuri kagenzi kako, wakoze. Yitwa Claude Haguma aragira ati ibyo muhoramo barashotoye mubikura he hazagire wibeshya. Igitekerezo cyawe twakibonye kandi wakoze cyane. Sinzi niba hari utuniganye ijambo rero. Ndabona nta bindi bitekerezo mwaduhaye. Ndashimira cyane abantu mwese mwaduhaye ibitekerezo. Fashe umwanya ngo mbashimire kandi mbikuye ku mutima. Mwakoze cyane mwese kudukurikira mukabana natwe bakuru hano ku Ibendera TV. Nge nitwa Mukada, ndabashimiye cyane mwese. Imana y'amahoro ibahe imigisha myinshi itagabanyije. Ndabakunda cyane. Bye, ciao ciao.